Walada ke Manchester United ke job ya ke Real Sociedad dak bayok mar Khatsan point Henry ke Man United kampat yang kumprung ke round 16 ha ke Europa League ke haban ya kendo ya ke tim ki besyak pentiar na ke Champions League kublai fibro ki propjor ki bejos na tanata sengap ki video ha ke channel ha ke jingnya kun syabar na liying bersyak ke Real Sociedad ke Man United ke kamban job da arkol ya ke Real Sociedad Henry akan dijingikun ke Man United ke job tak Shiko leng bakakol balayot hep do ele Jansdro hakim net ke bakannya ya ke bol kuala penbo ha dak Cristiano Ronaldo haba private show Cristiano Ronaldo ulong bos new bok ha do kata-kata menta kasmoy ha ke Man United haba pej habon ki jingala kai uyo bon ki kabu bapaka Henry umla ban penkelai ki Shakol hakan dijingikun persya ke Real Sociedad Cristiano Ronaldo layok ban pasat ya ke bol dalam dan show ukol Henry ke bol ke lek kiu sejerong kan hargol walada ke Manchester United ke tap gol dang kemenit ke bakannya kadang kam sakawe gol bakerpang kenang ban pendikna ban rum syaka round 16 Henry ke nasib kam teu walada ke yok bon ke lati kabu mla penkelai ki syakol kum jero ke jingjap ke Man United lembak ni ke Shikol dari ke jingla orang apkol jeng ka ban pel na kijing saat hem haba pais ke waipat ke jing lekai dan ke Arsenal bat ke FC Zurich ke Arsenal ke job David Lanot Goal lembah ke Shikol ke bawan bau keran tayani hak menit ke bakannya kan ke gol ke bakordor lapelong ke Arsenal banyak okor kilai poin bapura bantam ar poin ya ke PSV ke babat hak redan ke bahan lembah ke Shikol ke Arsenal ke ban bo jekai jalade hak round 16 kat baka PSV ke badan hakerdan ke bar ke hab ni kendo di klub ke bah syap hiar na ke Champions League diperlok ki berat di klub balai rum syaka round 16 na grup A dari ke Arsenal na grup B dari ke Fenerbahce na grup C dari ke Real Betis na grup D larung da ke Union Saint kat ban grup E larung da ke Real Sociedad na grup F larung da ke Feyenoord na grup G larung da ke SC Freiburg kadban naga grup H larung daga klub Ferencvaros terperlok kini ki pradali ki klub ki haban up hadu bukut ke Europa League playoff kini ki pradali ki tim ki babat hak redan ke bar ki haban ikun persya ya ki tim ki babat hak redan ke balai ki ban poi ha ke Europa League kaman United ke dunatang Shikol ya ke Real Sociedad regal hab up ban ikun ya ki tim ki besyak penyer sya ke Europa League ke Barcelona Juventus, klub Ajax, Shakhtar Donetsk, Sevilla, RB Salzburg. Tani kelak ro banyak kendo jadi tim pakam klain kum ke Juventus bat Barcelona. Hawa pais ke jingla kai hakelpung jong ke ISL ke FC Goa kala job ke Jamshedpur hado lai not ko lemaki kol balaya tab dau IKEA dang kemenit ke bar. Bot se kol ba tab da Nova sadukai hak menit ke bakadar ke kol ke bakado kalawan na obrizan duben. Hakam net ke bakandai peo plus line. Develop tangkini ingin sih kendo pada hak baik video kublai shibona.